Vratit ćemo se na Home menu. Znači, pored freeze opcije, teo sam da objasnim i uslovno formatiranje ili conditional formatting koje se nalazi u meniju Home. Nalazi se na ovom mestu i vidimo da imamo ovde popunjene neke prosečne ocene. Recimo da želimo da ih formatiramo prema veličini, to jest od najmanjeg ka najvećem. Imamo ovde opciju conditional formatting i imamo opciju color scales i evo vidimo ovde zeleno recimo ili žuto, što znači da bi žuto-zeleno prelazi žutog u zelenog, najveće ocene će biti formatirane žuto i onda postupno prema zelenom prema najlošijoj oceni. Ili možete da koristite opciju od žutog u narandžasto, gdje će najveće biti narandžaste, ili obrnuto najbolje ocene žute, a najlošije narandžaste. Ajde recimo da ćemo tu opciju. Znači vidimo da su najbolje ocene svetlije, a što ide tamnije to su lošije ocene. Znači ako hoćete da vam vizuelno olakša prikaz, to jest da vidite prema boji koje su lošije, koje su tamnije ocene, možemo da koristimo conditional formatting. Takođe, pored toga, znači ajde očistit ćemo clear rules, pa ćemo da očistimo za ceo list, entire sheet. Znači očistili smo samo conditional formatting. I sad ćemo da recimo koristimo opciju top 10% ili gornjih 10% recimo. Vidjet ćete ovdje vam daje mogućnost da menjate broj procenata, recimo da stavim 30% i mogu da biram način na koji će biti formatirano, recimo da biram da će biti red text ili crveni tekst za sve koji su u prvih 30, gornjih 30%. Potvrdim sa OK. Izvinjavam se, nisam obeležio opseg kome želim to da uradim, zato to moram da ponovim, znači obeležimo opseg i onda uradim conditional formatting. Znači 30% da bude red text, recimo crveni tekst, ok, i vidim da ocene koje se nalaze u gornjih 30% su crvenim tekstom obeležene, znači ocena 4.50 i 4.17, to je prosečna ocena. Znači ovo nam je conditional formatting, poništit ćemo još jednom ovo formatiranje, clear rules na ovoj stranici i postavit ćemo formatiranje u boji. Naravno imate ovde raznih opcija za formatiranje, da on formatira ako je u tom datom opsegu veće od određenog broja, ne znam ako je veće od 3, da formatira na određeni način, ako je manje od nekog broja, ako se nalazi između neka dva broja, ako je jednako sa nečim, ako se poklopi tekst, ako se poklopi datum ili ako pronalazi duplikate, to je iste vrednosti. Znači ovde pored toga imate iznad proseka, ispod proseka, bottom 10 items, znači donjih 10 items, bilo bi stavki, ovde ni nemamo 10 unitih, imamo samo 7, pa ne možemo da koristimo ovo formatiranje. Iskreno nisam ni gledao, verovatno postoji mogućnost da smanjite broj stavki. Za sada ćemo koristiti ovo sa bojom, ajde recimo da uzmemo prelazak sa zelene na crveno, pri čemu je zeleno najveće, a crveno najslabije. Vidimo da je zeleno najveće ocene, crveno najslabije, a žuto negde u sredini. E sad šta se dešava ukoliko se pojavi ovde slaba ocena? Ja sam postavio da u tom slučaju izađe tekst, sa jednom slabom se ide na popravni, sa dve slabe se takođe ide na popravni, a ukoliko dođe do 3 slabe, kaže da učenik obnavlja godinu. Vidimo da u ovom slučaju formatiranje je isključeno za ovu ćeliju, to jest što on prati samo brojeve i dodeljuje boju prema brojevima, ne zna šta da dodeli ovde i isključuje formatiranje za ovu ćeliju, to jest ne postoji formatiranje. Sada ćemo mi napraviti
naše formatiranje gdje ćemo uključiti i brojeve i tekst. Pa ćemo da obeležimo opseg. Nismo morali obeležiti kad čistimo zato što čistimo znači ceo list, ali postoji ovdje opcija da očistimo od formatiranja i selektovani deo. Evo recimo sad ćemo da koristimo taj selektovani deo i vidimo da nije formatirano. Ajde, ovdje ćemo samo dodati jednog učenika koji ide na popravni da bi pokazali sve opcije koje se ovdje mogu pojaviti. Sad ćemo da napravimo naše formatiranje i recimo za ovu prvu ćeliju. Vidimo da su te dve opcije, znači učenik obnavlja godinu, učenik ide na popravni, jedine dve tekstovne opcije, pa ajde da krenemo. Znači new rule ili novo pravilo, otvaramo i kažemo recimo prvo za ocene. Kaže ovdje imamo da biramo par opcije, format all cells based on their values, znači da formatiramo ćelije bazirano na njihovim vrednostima, pa ovdje imamo, ne znam, two color scale sa 2 boje, sa 3 boje, sa setom ikona, data bar bi bilo sa, nisam ovo koristio, pa ajde da ne prevodimo bez veze. Onda imamo opciju da formatiramo ćelije koje sadrže nešto, formatiramo top bottom rank, znači neke gornje ili donje, to smo malo pre pokazali. Ajde ćelije koje sadrže, pa cell values, pa recimo between, to bi bilo kada se pojavi broj, broj može biti između 2 i 5, to je jedini mogući prosek, brojčani prosek, znači između 2 i 5 je uvek prosek ocena. I ovdje možemo postaviti format, znači kako će izgledati ćelija kada se to desi, to je kada se pojavi broj između 2 i 5. Recimo samo ćemo da stavimo boju, recimo ovo svetlo plavu, da je sve u redu za tog učenika. Postavljamo OK i znači uključili smo formatiranje za taj slučaj. Potvrdimo sa OK i vidimo da je on automatski postavio tu boju zato što je kod ovog učenika prosek 3,83. Sad možemo da slažemo formatiranje jedno preko drugog, to je da postavimo za istu ćeliju novo pravilo, znači new rule, opet format only cells that contain, znači formatiraj samo ćelije koje sadrže, pa možemo da kažemo specific text, znači neki tekst, taj tekst bi bio učenik obnavlja godinu. Učenik obnavlja godinu. Znači to je taj tekst koji se kod nas može pojaviti, učenik obnavlja godinu. Taj tekst upišemo ovdje, namestimo format i recimo da hoćemo u tom trenutku da nam recimo ne treba nam ništa iz ovoga, samo sam tada da nađem boju fonta, znači da se boja fonta promeni i da nam recimo napiše crvenim tekstom učenik obnavlja godinu, to jest da učenik pada na godinu. Potvrdimo sa OK, potvrdimo i ovdje sa OK i to sad važi samo za ovu ćeliju ovdje. Još jedno pravilo ćemo postaviti u istom mestu, opet nameštamo na određeni tekst, taj tekst će biti učenik ide na popravni, učenik ide na popravni, recimo u tom slučaju da bude žuta ćelija kad učenik ide na popravni. Potvrđujemo sa OK, potvrđujemo i ovdje i to sve važi u ovoj ćeliji. Ajde da proverimo. Znači učenik ide na popravni žuto, ako pada na godinu onda bi trebalo da bude samo crveni tekst. Evo ga, učenik obnavlja godinu.
Da ne bi ovo formatiranje morali da ponavljamo kroz sve ćelije, možemo da kopiramo taj sadržaj naniže i vidimo da se to formatiranje ponavlja, to jest crveno je učenik obnavlja godinu, ako ne obnavlja, recimo damo jednu dvojku, žuto je kad ide na popravni, a plavo nam daje koji mu je prosek i označi nam plavo da nam napomene da je učenik prošao godinu sa određenim prosekom. Znači, rekao sam, pored ovih formatiranja koje smo mi koristili, znači možemo pravimo svoja pravila, možemo da koristimo neka od ovde unapred postavljenih pravila, kako god vam odgovara, a možete i da kombinujete pravila, to jest da više pravila stavite na jednu ćeliju, pa posle da kopirate na sve ćelije za koje vam je to potrebno. Toliko o opciji freeze i uslovnom formatiranju.